Kao što vidite, mi igramo Half-Life 1. Ja sam stigao pred kraj, pa ne mogu da pređem dalje, pa znači da pređem s vama. Kontot. Tim kontoš, ako gleda neko. Ostale snimicima na nekim imam preko 100 pregleda. A na zadnjem Minecraft preživljavanju imam, ne znam. Kad sam malo pregledao, bilo je 20 ili 30, ne znam. Ne mogu tačno sjetiti. Sad ne znam šta bi trebalo ovdje radi. Aj sad ću ukucat šifru. Znači S, V, 2 crta, G, opet dole. I kucat ću 100. I sada više skočim. Sad bi trebalo tamo da prođem, ali ne znam kako. Sad ću da probam da... pa zaglavio sam se sad. Možete da se ubijem. Kao što vidite, ize puške, ko je igrao zna da se ne može municija istrošiti. To je od jednog čudovišta. Puška. Sada ne znam šta trebam raditi, to sam iščitao ovdje. Ne znam šta treba raditi dalje. Treba se proći vamo, znam pošto sam prešao već jednom Half-Life, ali sada ne znam šta treba raditi. Ovo treba čudovište da prođe od tamo, ali ne znam kako da ga navučem. Stani, prvo ću ovo da postavim ovdje i dođi. Ajde bre, Miško. Pogledajte. To čudovište. Ajde idi vamo bre. Pogledajte. To čudovište malo. Ja ću im bombu ne bacao. Oho, pa gledajte koji pa se sve gleda koliko mjesto od nje otpadne. Ajde dođi vamo. Opet nije, evo te držao. Okno ovdje čudovište. Ovo je jako nezgodno čudovište. Ovdje je bre crk. Mrtvo. Ne znam šta treba raditi. Opa. Ajde. Crkni. Tu, evo ga, konačno. Uspio sam. Ovo moram save-ovati. Save. Šta je ovo? Sve ću uzeti. Opa. Malo čudovište. Ovo je ovo. Sad treba dovići. Ne, stani moram šifru ukucati. Opa, pogledaj gdje sam spao. Šta ima dole? To je čudovište ovdje. Šta je ovo, kako miša nastane dole? Idem sada dole, oj. Šta se mora? Šta se ne mora se, ali ovo se definitivno mora. Pa pokrijem malo ovi bazuka. Idem, znači dovište, gdje se? Bježi bre, ej! Mogu ja gore iskočiti? Mogu. Baš otići vam. Ti, mogu sam. Odakle sam i došao. Kako izleti vam odakle? Šta sad ovdje treba raditi? Ma idi bre u kura. Sad ću bum baciti do. Ovdje gore. Umreći. Gdje koji is? Ja ću ovdje umrijeti. Umrijet ću.
samo 17 health. Trči jednog dana, nemaš ni HP. Tu vidim. Evo da ovdje sam krenuo. Alkohol, ako plava. O ne, samo 4 healtha. Trk. Jebam ti držao. Ovdje padni dole. Jebem mu držao, vidi koji. Vidi. Što mi to nervira. Neću nam ne pasta tako. Neću snimat kako prelazim Half-Life. Ali ovo sam da ne snimam samo Minecraft. I to mi je dosadilo. Da ne snimam Minecraft samo, ja da snimam nešto drugo. Ne znam kako mu odbaci ovo. Vidi ovo. Ja sada dalje ću probat da pucam da sa ovom pravcom kako tući. Samo nije ubijem. Vidite šta se desi kad tu pucam. Na Facebooku je nešto mi stiglo. Gledaj, probat ćemo završiti, ali ne može. Sad me baš zanima šta bi trebao ovdje da radi. Lag. Zbog svjetla. Evo, vidi, ovdje sve sad. Ne mogu da vjerujem. Šta je ovo s igrica? Ali... nemam pojma. Da se vamo ići, jebem. Evo, lag. Meni je ovo dosadno igrat. Ne znam da se vama sviđa, ali meni je ova igra dosadna. Ne znam šta drugo da snimam, ali vidiš neku drugu igru da snimam, osim ovi samo. Meni je ovo dosadno. No je odlan igra, znači vidiš da snimim Battlefield, ne znam, valjda 1942, a provat ću i dvojku. Ako vi želite. Ali men ova igra ne snima, nije mi za prelazak. A i dosta mi prošao sam već swap, a sad ne znam šta se radi. To je smiješno. Tako da... ovo ima i na zombie serverima u Kanteru. 1.6, ovog postaje serverima, sam bi ne mogu da prođu. Eto vidite šta se desi ovdje, kako je eksplodira. Ajde, probat ću dole da odim. Da vam još nešto kažem. Ej, pe kad kucate ovako se ugraviti isto. Naprimjer, sad ukucate veći broj, naprimjer upam 6, pa vi ćete da skočite manje. A kad ukucam 50, pogledajte sad koliko ću skočiti. Pogledajte. Pa više gore ne može skočiti što je mapa velika. Duplo se više skoči nego kad ukucate 100. Vidite, možete se i gore popeti na mapu. Na kraju mape. I tako. To sam htio da vam pokažem. Vidim vam, to sam stišao. O, Sanja. Daj, ajde neki drugi nivo. Isto sad sam je uvidio. Ajde još do ovoga početak sami. Šta se ovo čuje? Ajde, ovo je došao.
X je toliko dosadna da ne stignem. Vidio. Ovako. To bilo to za ovaj epizod, ljudi, stvarno ova X dosadna, vidimo se u sljedećem klipu, to će da bude Minecraft ili neka druga X, vidimo se, ajde, čao.